nongeye kubasuza kandi mbifize gukomeza kugira ibihe byiza mbaha nikaze kuri Ontemu TV na Rwanda TV mwese mukunda kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro byinshi byiza biba bigiye bitandukanye. Mbaha ikaze muri kano kanya tugiye kugaruka ku nkuru y'umunyarwanda ukurikiranweho kwiba Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amafaranga angana na miliyari 53 z'amafaranga y'u Rwanda. Na makuru yizewe, amakuru acukumbuye ngiye kubagezaho, ngira ngo ino nkuru muyumve muyirangize mu gihe cyose ungurikiye ukande like, niba utarakora subscribe nawe ikore ukande kuri no magambo hari imbere y'izina Ontemu TV, ahita yaza akamenyetso k'inzogera nakuga kandeho, aho uzajya uri mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Nzajya nkohereza ubutumwa bugufi notification muri telefone yawe cyangwa se mudasobwa yawe, bityo amakuru avugwa muri politike, mu buzima, mu mikino, mu muco, iyobokamana ndetse n'utuntu n'utundi byo bivugwa hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi bikugereho mu buryo bukoroheye. Uyu munyarwanda na wundi ni uwitwa Jimmy Muyumbu, ni umunyarwanda w'imyaka 38 utuye muri Glendale, Leta ya Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashyizwe mu majwi n'ubutabera bwa Amerika muri dosiye ikomeye y'uburiganya mu buvuzi, aho akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'amafaranga arenga miliyoni 44,900 z'amadolari. Uyu Muyumbu ni izina risanzwe rizwi mu muryango w'abanyarwanda baba muri Amerika no mu bakurikiranira hafi imyidagaduro. Yari pare wa The Ben mu bukwe bwe ndetse mu bihe binyuranye yanagaragaye afasha abahanzi barimo Kevin Kade. Akurikiranweho ibyaha birimo kugambirira gukora uburiganya muri gahunda z'ubuvuzi, uburiganya mwererekanya ry'amafaranga, kugambirira gukora iyezandonye n'iyezandonye. Ibi birego byatangajwe n'ubushinjacyaha bwa Leta ya Arizona ku itariki 23 z'ukwa gatandatu 2026. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze muri gahunda yagutse ya Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika yo kurwanya uburiganya mu buvuzi, izwi nka National Healthcare Fraud Takedown. Iyi gahunda yagejeje imbere y'ubutabera abantu 155 mu bice bitandukanye bya Amerika, barimo abaganga n'abandi bakozi 90 bakora mu nzego z'ubuzima. Bose hamwe bashinjwa kugira uruhare mu bikorwa by'uburiganya bifite agaciro karenga miliyari 6 na miliyoni 500 z'amadolari, mu birego birimo kwiba amafaranga ya gahunda z'ubuvuzi za leta, kunyereza inkunga zigenewe abarwayi no gukoresha nabi gahunda zo kuvura cyangwa se gufasha abantu babaswe n'imiti y'ibiyobyabwenge. Mu itangazo ry'ubushinjacyaha bwa Arizona, intumwa nkuru ya leta Timothy Kurchane yavuze ko miliyari z'amadolari zavuzwe muri iyo dosiye zikwiye gutuma abanyamerika bakanguka, kuko zireba imisoro yabo agenewe gufasha abaturage kubona ubuvuzi. Muri Arizona, iyi dosiye iri mu zindi zagaragayemo abantu 4 bashinjwa kugira uruhare mu bikorwa by'uburiganya bifite agaciro karenga miliyari n'ibihumbi 200 z'amadolari na miliyoni 200 z'amadolari. Muri abo harimo Muyumbu, Susie Kamie, Sandra Peters na Brian Lowan, buri wese ufite dosiye itandukanye n'uyundi. Uko Muyumbu yinjiye muri iyi dosiye nibyo tugiye guheraho. Dosiye ya Muyumbu ishingiye ku kigo Motherland Counseling LLC gikorera Phoenix muri Leta Arizona. Ubushinjacyaha bwa Amerika buvuga ko iki kigo cyanditswe nk'igitanga serivisi muri Arizona Healthcare Cost Containment System, izwi nka HCCS ni gahunda y'ubufatanya mu buvuzi bita Medical Aid muri Arizona, ifasha abaturage bafite amikoro make cyangwa se abandi bujuje ibisabwa kubona serivisi z'ubuvuzi muri Amerika. Medicaid ni imwe muri gahunda nini zishyurwa na leta zigamije gufasha abantu batabasha kwiyishyurira ubuvuzi bwuzuye. Motherland Counseling LLC yari yaranditswe nk'ikigo gitanga serivisi zo gufasha abantu bafite ibibazo byo kubatwa n'inzoga n'ibiyobyabwenge. Ubushinjacyaha buvuga ko Muyumbu ari we nyiri icyo kigo kandi akakiyobora. Nk'uko inyandiko y'ikirego ibivuga, Muyumbu yashatse abarwayi bari muri Amerika Indian Health Program, gahunda igenewe abanyamerika kavukire bari muri HCCS. Iyo gahunda ikora mu buryo bwa fee for service, bivuze ko ikigo gitanga serivisi cyishyurwa hashingiwe kuri buri serivisi kivuga cyatanze. Ani nk'ubushinjacyaha buvuga ko haje gushingira uburiganya, buvuga ko Muyumbu n'abagenzi be bakoresheje abo barwayi, cyane cyane abari barazahajwe n'inzoga n'ibiyobyabwenge, bagatanga inyemezabwishyu z'ibinyoma
basaba leta kwishyura serivisi zitari zatanzwe cyangwa se zitatanzwe nk'uko zagaragaje. Amafaranga avugwa muri dosiye nk'uko bigaragara, amafaranga areba Muyumbu ni miliyoni 44,920,648 z'amadolari, asaga miliyari 65,800 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. niyo Madaland Counseling LLC ishinjwa kuba yarasabye kwishyurwa binyuze mu nyemezabwishyu. Ubushinjacyaha buvuga ko zari ibinyoma cyangwa se zirimo uburiganya. Icyakora hari itandukaniro rikomeye hagati y'amafaranga yasabwe n'ayo leta ya Arizona yishyuye. Ubushinjacyaha buvuga ko AHCCCS yishyuye miliyoni 36,378 n'amafaranga 16 y'amadolari, asaga miliyari 53 z'amafaranga y'u Rwanda, hashingiwe kuri izo nyemezabwishyu buvuga ko zari z'uburiganya. Ni ukuvuga ko miliyoni 44,900 z'amadolari ariyo Madaland Counseling LLC ishinjwa kuba yarasabye kwishyurwa, mu gihe miliyoni 36,600 z'amadolari ari yavugwa ko yishyuwe. Ubushinjacyaha buvuga ko bwafatiriye kandi miliyoni 104,460 miliyoni zafatiriye amadolari 8,463 y'amanyamerika ya Muyumbu nyuma yo kubona ubu buriganya. Inyandiko y'ubushinjacyaha isobanura ko serivisi Madaland Counseling LLC yishuje harimo zitarigeze zitangwa, izatanzwe ariko ntizitangwe uko zagaragajwe mu nyemezabwishyu, n'izari ku rwego ruri hasi cyane ku buryo zitashoboraga kugira akamaro zigirira umurwayi mu buryo bw'ubuvuzi. Hari n'izindi serivisi zirimo izari zishingiye kuri ruswa y'izandonye zitemewe n'amategeko n'izindi zitari zikenewe mu buvuzi. Ubushinjacyaha buvuga ko abo barwayi bakoreshejwe mu buryo butemewe kugira ngo hatangwe inyemezabwishyu zishingiye kuri serivisi zitari ukuri. Uretse uburiganya mu buvuzi, Muyumbu anashinjwa iyezandonye. Ubushinjacyaha buvuga ko amafaranga yavuye muri ibyo bikorwa by'uburiganya yaguze imitungo itimukanwa mu gace ka Phoenix no mu nkengero zako. Mu mategeko ya Amerika, iyezandonye riba iyo umuntu akoresheje cyangwa akanyuza amafaranga akekwa kuba yaravuye mu cyaha mu bikorwa bisa n'ibisanzwe agamije guhisha inkomoko yayo cyangwa se kuyinjiza mu bukungu busanzwe. Madaland Counseling LLC yari ikigo ki? Nk'uko bigaragara kuri LinkedIn ya Madaland Counseling LLC, Jimmy Muyumbu agaragazwa nk'uwashinze iki kigo. Handitse ko ubushake bwe bwo gukora mu bikorwa byita ku baturage no mu nzego z'ubufasha aribwo bwatumye atangiza Madaland Counseling LLC. Jimmy Muyumbu yigeze gutanga ikiganiro avuga ko muri Madaland Counseling LLC batanga imiti, bafite abaganga bita ku barwayi kandi ko ngo afite n'uburenganzira bumwemerera gukora. Ubu bushakashatsi ni ikintu kiri gufasha leta kuko urebye ukuntu muri Arizona ibiyobyabwenge byagabanutse, turi gufasha leta. Muri icyo kiganiro yatanze mu mwaka 3 ishize, yavuze ko afite inzu zirenga 100 atangiramo izo serivisi zo kwita ku barwayi n'abakiriya barenga 300 afasha mu buryo buhoraho. Yavuze ko niyo ku nzu imwe hakozwe amakosa leta ikishyuzwa kabiri, biba byoroshye kumenya aho amakosa yakorewe kugira ngo umukozi wayakoze abiryozwe. Iyo nyandiko ya LinkedIn ivuga ko mbere yo kwita kuri Madaland Counseling LLC nk'akazi ke ka buri munsi, Muyumbu yakoze nk'umuntu wita ku barwayi kuva muri 2013 kugeza muri 2019. Nyuma ngo yakoreye Arizona Mental Health nk'umugenzuzi hagati ya 2019 na 2021, hanyuma muri 2022 aba umuyobozi mu kigo gitanga serivisi z'imyitwarire n'ubuzima bwo mu mutwe. Jimmy Muyumbu afite impamyabumenyi ya kaminuza muri biochimie n'ubumenyi bwihariye mu bijyanye no gufasha abantu bafite ibibazo kubatwa n'ibiyobyabwenge. Uko ubu bushakashatsi bwa Sober Living bukorwa, Sober Living House zisobanurwa nk'ahantu hatarangwa inzoga n'ibiyobyabwenge, hagenewe abarwayi bashaka gukomeza kwirinda kuba imbata z'ibiyobyabwenge. Ubusanze ntabwo ziba ari ibigo by'ubuvuzi bwa kinyamwuga nk'ibitaro, ahubwo ni inzu abantu bashyirwamo bakaba bafite ababakurikirana umunsi kundi babaha imiti ibafasha
gukiruka ibiyobyabwenge. Muyumbu asobanura ko nibura inzu imwe igomba kuba ifite ibyumba 3 cyangwa se 4 kuko ibamo umuntu urenze umwe, ikagira ubwiherero buhagije ku buryo abagabo n'abagore bayibanamo nta kibazo. Mu bushakashatsi bwakorewe ku bantu 300 bari binjiye muri sober living houses, bagaragaje ko hari abateye imbere mu kugabanya cyangwa se guhagarika ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge, mu kubona akazi, mu kugabanya ibyaha no kugabanya ibibazo byo mu mutwe. Ubutabera bwatangaje ko hafashwe umutungo urenga miliyoni 182 z'amadolari urimo amafaranga, imodoka zihenze, imirimbo y'agaciro n'indi mitungo y'abantu bakoze uburiganya muri ibi bikorwa. Ibigo bya leta nabyo byafashe ingamba zitandukanye, harimo guhagarika abatanga serivisi bagera ku 179 muri gahunda za medical care na Medicaid, kwambura abantu 1,300 uburenganzira bwo gutanga inyemezabwishyu zishyurwa n'izo gahunda no gufata ibindi byemezo birebana n'amande, guhagarika abatanga serivisi no gusaba ko amafaranga yasubizwa mu kigega cya Medicare. Mukomeze mugire ibihe byiza muryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza biba bigiye bitandukanye On Time TV na Rwanda TV dukomeje kubagezaho, aho muri hirya no hino hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Ikaze ibitekerezo byanyu, byifuzo ndetse n'inyunganizi, aho mushobora kunyandikira muri comments. Abashaka kwamamaza namwe muze mutwegere tubamamariza ibikorwa byanyu, aho mwaba mwibereye mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Turakomeza kugenda tubana namwe mu bikorwa bigiye bitandukanye birimo kubageza amakuru n'ibiganiro byinshi byiza kandi byizewe byatawe n'itsinda ry'abanyamakuru kabare mu gutara amakuru abavugwa hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Turakomeza kugenda tubana namwe, turakomeza kugenda tuhababera kugira ngo mukomeze kugenda muba mu bambere bamenya amakuru agiye atandukanye tuba dukomeje kugenda tubategurira, dore ko twebwe umunsi kundi isaha ku yindi tuba turi kumwe namwe mu makuru n'ibiganiro byinshi byiza biba bigiye bitandukanye. On Time TV, your channel, your choice, kuko ni channel yanyu, muyikunde kandi mukomeze kugenda mutubwira uko mubyumva, mutubwira uko mubibona. Dukomeze kugenda tubana neza cyane, dore ko umunsi kundi isaha ku yindi tuba dukomeze kugenda tuhababera. Bye, ndabakunda cyane. Imana ikomeze kugenda ibandindira, ibamera ibyiza byose mushaka.